hari ini aku ngambil video yang lagi booming tuh di Indonesia kan. Video yang ngi. Kalian tahu kan yang ngi? Ya sekarang versi orang Rusianya. Sekarang aku mau lihat gimana sih reaksi orang Rusia ngeliat lagu mereka di cover sama anak Indonesia. Coba mari kita lihat nanti gimana. Oke? Привет. Можно я показать видео? Вместе. Знаешь это? Ой. А как тебя зовут? Таня. А тебя? Вероника. Вот, я тебе показал. Маша Бугин. Что это за девочка? Она так, это музыкальный, знаешь? Да. Вот, просто как... Это русская песня. А ты никогда слышала? Это песня. Никогда? Знаешь песню это? Это русская. Хочешь сказать? Нет? Давай. Вот, давай вместе. Все быстро, да? Спасибо. Можно я тебе показать вам? Покажи. Ты чего? Без наушников. Смотри, просто тоже ик. Оно очень сладкое. А ты здесь? Да. Это русская. Ну хорошо. Yes. Kita lanjut. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang udah nonton dan stay tune di channel aku. Dan terima kasih juga udah mau kasih subscribe, like-nya. Jangan lupa nonton terus video aku Garin Primaditya untuk kalian mau tahu tentang seputar tentang Rusia. So aku Garin Primaditya, just sudah ya. Dadah.